Sesnai? Okay. Jotono hambai tini ni salo TPF ningi tini sung kaisa press meet claimani or press meet ni aims and objective ngka tini as a whole trip rawono tini ni simi strike ngi tongu various organization angle ti te khana bahai ni various organization angle ti unitedly kaisa tripura striking tongu te aroni bisinge various program ngi tongu TPF ni ngi bahai ni khana kaisa particular kaisa sakang baria songjak against citizenship bill amendment ti kaisa protest gathering ngi tongu human rights ni dego angka abrong ti tini sung joto lukurong ni thanigo srai khlaigai koktun rohorna ni bagai tini press meet angka tini press meet o manjakha sini phai sok phainai khana ni soba ni bagai sini overall India na invited guest phai tongu tini phai tong khana phai tong nai borok ne self introduce ronan magaibu ang borok no yafar. So good afternoon everyone. My name is come from Chennai. I belong to Nam Tamil Party. It's a party in from Tamil Nadu. The chief coordinator of the party is Mr. Sindamalan Seeman. We are, as a party policy, we are working with all other people from all over India, people who are struggling with their rights. So we want to support them. That's why we are here. So Mr. Seeman sent us here from Chennai. So we stand fully with Madam Patal Kanya's motive of getting the rights of indigenous people. Because for us, very important for us is if you look at the history of India, India was formed as a combination and union of many linguistic nationalities. So if you see the history, everybody had their kingdom, Tamil Nadu, all linguistic based nationalities. By forcing or by voluntarily, they came together as a union. But the way it's going now is the rights are getting taken away from every linguistic nationalities, including the indigenous people. You can clearly see the domination over United Nations indigenous people right. India signed, and everything is taken away. So we are here in support of Tripura People Fund, Madam President Patal Kanya. We met in United Nations. She came and then we met there and we shared the opinion of each indigenous people's or the linguistic nationalities' rights. So we fully agree with the fact that she is fighting for the rights of indigenous people, and I strongly believe that she was the one came in United Nations and raised the strong voice against Citizenship Amendment Bill, and which is against the indigenous people. So this is very important for us. The indigenous people rights are retained. So that's why we are here to support her. Very good afternoon, gentlemen. I am Dr. Paul Newman. I am a professor of human rights at the University of Bangalore. I am also the international coordinator of Nam Tamil Katchi, a party that asserts the rights of the Tamils. Tamil is the world's oldest living language. We have our own distinct culture, but of late, people from outside Tamil Nadu have been infringing upon the rights of the Tamils. Most of you may know that for the past 50 years, Tamil Nadu has not been ruled by the Tamils. So we want to set this thing right, because it is our right to rule our place. So that is where we stand for the right to self-determination of each and every nationality. India, as all of us know, is not a single nation. It's a nation of nations. So it is here that we urge the government of India to respect the rights of all the indigenous groups and recognize us as nations. There has to be
a total unity in diversity. We stress upon being diverse. So that is how we want India to accept a much better federal structure wherein the locals can determine their own future. So that is where we strongly believe in the idea of the right to self-determination, and it is here that we also recognize that groups like that of Ms. Patal Kanya all over India, whoever is fighting for the right to self-determination should be supported, because India, though it is a quasi-federal state, we believe that it has to become a complete federal state so that everyone can cherish and enjoy their right. So as my friend Jiva was speaking, it is at the UN HRC in Geneva that we met Ms. Patal Kanya, and our party's policy is to support any group that fights for its own survival, that fights against systems which suppress the rights of indigenous people. So as indigenous people of Tripura, the people of Tripura have every right to assert that they have to rule this land, enjoy all the resources of this land, because historically they are the ones who have owned this place. So as owners of this place, they have a right to rule this place. That is our firm belief. That apart, we are also opposed to the Citizenship Amendment Bill, because it is extremely discriminatory in the context of the native people of Tripura, that is the indigenous people of Tripura. So that is where we stand in solidarity with Ms. Patal Kanya and all those who are opposed to this, and we completely support the Bandh call given by the locals here against the Citizenship Amendment Bill, because it is extremely discriminatory, and we, though today it is being presented in the Parliament, we are totally against this. So that is because, as I told earlier, that this bill, if implemented, it is going to be against the right of the indigenous people, not only in Tripura but all over India. So that is where we demand that this bill should be immediately scrapped. And it is the right of the indigenous people, once again, to stress, to rule their own place. Thank you. Sini motu tamba citizenship bill no kasonani. Sini motu tamba citizenship bill no sung against kanyani. Inga nang motion missile khai de against khai. Nang rasta roku andolan khai de root blockade khai de khai, bond khai de khai. Abo janse biris engalo joto khai tongo abne bagai joto je citizenship bill ne against khai tonani sung khabai khokbai ne support khai tei sangaro sini je mansak subagai bu tongo subagai thangnai. Bengali ama hairok lagi boro sini case interfere khanyan nai kha. Piaba Supreme Court boroni interfere case to cancel khai be reject khai ke ke interfere khai milia. Take as a Tripura Sarkar ngai counter file khanani bagai 4 times zora rozakha borobo counter file khai milia. India government population census mane census ni hoite te India government boro counter file khai kha boroni counter file boro NRC Tripura wo nangya hani shaka. Tabok sakate waisa India government NRC across the country ne khai nai kaham ko khai di welcome. Tabok borna welcome khai NRC khai ni humani. Citizenship Amendment Bill खाने हुमानी बरक तीनी तो बखा Citizenship Bill Amendment खाने किंतु बाहर के खाने संघ बरक 2014 अब न संगोसी में या ते कैसे गोसी में यांग खांके नंजोरी Citizenship Amendment Bill खाई गई और निहानी बरक रोगनो और हाव तंगरो या गई जे Citizenship Bill न सपोर्ट खाने हानी बसरक अब हाई स्टेट जोड़ी नाना बागी नाना बत तलांगी थांगने त्रिपुरानी खांके तो कहम को तलांगी खाब खाई दी तो तलांगी संख बखाया नब नारकमया जरा सपोर्ट खने बरक न तलांथं जों नारकमया अबंखा सिनी इंडिजिनस पीपल ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट नि सेंटिमेंट अबसरो त्रिपुरा पीपल्स या अरसरो कैसा ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑर्गेनाइजेशन फियाबा ओ सेंटिमेंट एवरी ऑर्गेनाइजेशन होइते क्राक खलाइगि जों सिनी त्रिपुरा गो अबनो जों मूवमेंट खलाइमे याखो
तामनि बागै मुभमेन्ट खालामै आं खांखाय ताबो ग्रमदि अब तो कैसे पॉलिटिकल इशू कैसे नेशनल इशू अब नेशनल इशू इनका अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल भी इशू इनका तब ओ जागागो बासागै जों दिनै त्रिपुरा हानि बर' रक जतन आबनो बिलनो एगेन्स्ट खालायका 2016 सिमी वेरियस जान जान अर्गानाइजेशन तैगै टीपीएम नि पक्ष थेके डाइरेक्ट पार्लियामेन्ट थांगै अपोज खालायका बरक जेफ्रो जत स्टेट नो बरक नो रिंग त्रिपुरा नो केबनो रिंगा टीपीएफ चैलेंज खागै पार्लियामेन्ट हागै बरनि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेसीपी बाय ब अक बिल नो अपोज खायगा त्रिपुरा गबनो लागू खायमिया त्रिपुरा जदि लागू खायखां खांखै इंडिजिनस पीपल अक कमा सगै थानाय कमर सगै थानाय आबनो जों मानिमैया निरक बिरिसिनि बागै दे फिकर ना हानि बसारनि बागै दे फिकर निरक साबनो तगि निरकनि चिंता निरक आसे बिरिसिनो हामजा खां खांखै अरन जतर ना हारबायदि आफ्राबो जों अकक सागो आसामाव फायो तेवैसे बर ना फायका जेसीपी कमिटी फाय इंटरव्यू ना फायका आफ्राबो त्रिपुरानि के बिरिं जायगा आंनि जे नोटिस फ्रामनि कैसा कन्वेनर रंगै आफ्राबो आं अटेन्ड खायका आफ्रा सिनि नोटिस जत पाल खलै आनि yang दागै त्रिपुरानि yang दागै आफ्राबो सालायका त्रिपुरा कैसा कमाय थांगा सेकेन्ड त्रिपुरा जों तैनाया जतन कक सागो सेकेन्ड त्रिपुरा जों तैनाया एंगे जों सागा सेकेन्ड त्रिपुरा जदि नायां खां खांखै केब न केबो सपोर्ट खायदि नों जदि सेकेन्ड त्रिपुरा नायां खांखै केब न जत एगेन्स्ट खायदि NRC as per Indian Constitution 1948 19 July abono implement ma khainai cap no remove ma khainai cap no scrap out ma khainai jodi khayang khangkai je nargnai hini gosinai borok oroni bagai tlangthang oroni bebak je 70 bosor je tongnai abono joto oroni out ma khainai gosegra thang Narendra Modi ni sarkar gosegra thang Congress UPA government no opposition tongnai bob samablai 70 years जे और निगो illegal immigrants हामानी तो बीजेपी ने जुगो हा गया 70 years तो यूपी ने जुगसी आपरे तो कांग्रेस ने आमल सी कांग्रेस ने आमलो हाफ खा ताबो बीजेपी पनो परमानेंट सेटलमेंट नहीं हनखा तम फरक से कांग्रेस बीजेपी सेम मासा के हारै तंखा इलीगली सारै तंखा बनो ताबो सर्टिफाइड रना हंखा एका आ बते बसिनि साका बा पोजा नि साका बिरा हमनि हाइं तंखा आबनि बागैनि जों ओ बिल नो एगेन्स्ट मा खायो एका आ बिल नि एगेन्स्ट भेरियस organization various जानजा जानि मूवमेंट सिस्टम बाय जों गाबनो एगेन्स्ट फोकस खायदों TPF various organization various program they various movement जों 2016 नि बांगै खाइ ताबो गहायनो हाहायनो TPF all notice निंगै जों sitting demonstration already गुवाहाटी वासगै फैखा मियाफोर वासगै तंगो एका हाहाय जों 10 तारिखो जों already ने setting खाजा overall India नि जरा indigenous नि फेवर सामंग तांग तनाय रो constitutional rights नतै human rights नतै सामखाय तनाय रो परगनो invite दोगै जों 10 तारिखो बहायनो 10 तारिख खांखे human rights day international human rights day एका आ 10 तारिख particular कैसे day वो जों बसक जे human rights violation खायजागै तंखा आ violation खायजाक मनि violation human rights नि day वो जों violation खायजाक तमनि सालो जों खा खामानि खा दुमानि citizenship bill नि against NRC नि support illegal immigrants against जों कैसा खा दुमा पान्दा ते really खायनै हनै program already चकअप खायजाक एका अब हाइक्लाइने सिनि नारवारिबो ताव फाइसो खायजाक फियाबा जों अर्जेन्सियल बिल कासानाय हनै सिनि नेसुनि होइतेबो बरक 10 तारिख बन खलायखा ते सिनि अरो लोकल पार्टी वेरियस अर्गेनाइजेशन वेरियस पॉलिटिकल पार्टी बहायनो तिनि जों IPF तिनिङै बन खायतंगो ते जॉइंट एक्शन कमिटी निङै बो जों जॉइंट मूवमेंट खायतंगो आरो पार्ट ऑफ TPF बहायनो फुल सपोर्ट दंगो जों बरनो फुल खाबाय खुबाय खलायगै आरो निगो जों याफांनि सिमि कक सलायफोरनि सिमि तंजाक दंगो फियाबा TPF नि पार्टिकुलर कैसा सकांनो संजाक जे 10 December citizenship amendment against no ते NRC support do जों जे violation खायजाक दंमानो overall India नि भरक बो फाइगै सिनि इंगै जों violation खायजमानो जों सिमितान सानायबा India जदि द diversity खांखे unity in diversity खांखे India नि बरक सिनियर फाइमा साफायनाय सिनि violation खायजाक दंमानो बरनि खक्तैमा सानाय निराव बसि नोंनि support खायमा साफायनाय जों सिमि सिरखौ इताम तंनायबा India बा जतो बायसि India नि खांखे हायखनि बरंनो रिंगै जों आ program खायजाक बरबो फाइजाक आबनि बागै जों बन full support दंगो आरो तंतो तैनो खाना सिनि खोमलंग स्टेडियम जे खा खामानि खा धुमानि ते आबनि एगेन्स्ट जे सिनि सभा आ सभाबो खाना आ बननि बिसिंगनो खायजाकनाय गाबनि बागैनो अहानि जतो लुकुरंनो कन्फ्यूज तांदि हनै आं कबगु जतोनि क्लियर रिंदि सिनि मूवमेंट वेरियस स्टाइल वेरियस टाइप मूवमेंट दं एंका आ मूवमेंट जों जतोनो जानि जाखाय फै केबा मसाल मिसिल खायगो केबा सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायगो केबा बन खायगो केबा जों ताम हसिनाय धर्मघट खायगो हांगार स्ट्राइक खायगो जतोनो पदेफोर जानि जाखाय लेखा एंका अब हायखेना ताबो लास्ट मूवमेंट ओं खांखा तांखा जों दै बोजानि दुख सिनि बखा खामानि न जों नारगमैनि बाङै जों इनडिफिनिट बन रक खलायजाखा एंका
tini IPF tini salsa ni bon khana angkang joint movement ni khana ya tini simi sengi tungu undefinite bon jesek phan khaithung citizenship bill ni against je soba khaige abono TPF full support khaige je khepa na je kono various khaithung haifana TPF boni particular kaisa program tungu khana khadumani te citizenship bill ni against NRC supporting ni abogo indigenous right no je borok asa violation khaini worldwide amorok to world indigenous ni activist khainai ro borok oroni kok no khana borok or kok samni loge joto worldwide thangbai nai abni bagai human rights violation khajak human rights dego no sung joto chini khajak violation khajak strike lagi focus khainani khadumani bisingti against khaimani bisingti protest khaimani bisingti o program narakja o program jotto je mansak sini strike busolein tongnai aroni bising o je khadumani strike by gathering strike abo busung solein tongnai abni bagai joto je jani ja mamani engelo keba lamani strike ko subanai keba fielding strike ko subanai keba mosal misilo subanai hakene sini bisingo sung jotoni khathan sak lagi citizenship bill ni against sung soba khaimano yak tu yak soba khalingai kathagui sini joto soba khalinai obono sung jotono kobogo enka aronigo mungsafan te kaisa lukurokno jotono sanmi sugo hani busarokno sini kabangma duty tongkho sung khana protest gathering fa khaithung mosal misil fa khaithung bon fa khaithung asagoi sini soba thagui thangya asagoi sini duty bu thagya jotono khanadi tabuk tumongno lok sabha pass khlaika rajya sabha go pass khani rekhaya tabuk bu konfania kho kasai fa mano thangai fa mano haifano tumong thangai paikharom siri kasakhe to kokri kha kasai paikha semani hai haifano thangai paikha khale hizing boro to kiribile joto kirima wan sokman tungu abo clear sengma sinai thangai fa no paikha thangai pai khang tangnai abo ek ongani bagai thangnai ek ngani bagai notification rajaknai tomong abo ek ngi thang khangke apro tangkhainai sung legal challenge ma khainai legal fight ma khainai anga borok bill pass khairo khene wasbe implement hayako legal challenge khaijangnai TPF abani bagai ready case file khainai ni bagai 2015 no borok passport amendment bill pass khaika TPF baitabok challenge khajak tongkha Asamne organization challenge khai tongkha tagu implement khaimya ka sajak 2015 ni teni citizenship bill pass ngai to kuno shir krei ang saka pass nang thangkha ta kok ni kok to fana o bill keso te waisa ka sai nei kho sudo TPF simia ko all notice from ningai case khlai nei te o hani bubagra ngai busang palkhe buagra bai case khai nei 15 ta 16 ta case khlai nei citizenship bill ni against Asaklaya je India government borok majority songkhabaino constitution break khaigai new law tobai phemine o jukri khatabo tani khai tiprasa sisakha abre bagai ke bata kiridi tomong sini hesitation sini sajagya opus sing khaimani poreibu sing sajagya khaimani poreibu samani urobu sini sentiment bor respect royangke sini sentiment bor value royangke o bilo sini kuno thangjangnai kri khlaigai borok pass khaibai sing tlang thangmani hi gosi yangklai or bill ni against us sung case file khainani ready dong not only TPF overall notice across the country shogune abni bagi ke bata kiridi phiabasini khaithai khainai sung democratically peacefully any movement sung khai dongo khai thanglai nai jotono hambai te kaisa kobogmang sini lukurok no kobogmang te bises klai political leaders non kaisa kobog nai sung 70 years no kha sini borok rok belai kheleng prakha Sini dofani sobago belai khileng prakha haifane tini joratoi sing dofani yokmung mayakho ang sanani musugo sadharon sini lukurok tong kosong lukurok kha kosong lukurok kha bai khuk bai khlaigi ha dofani biang hamjagai kolomti dio koi thui dio ri thik khiklagi soba khai phiaba sini political leaders ro tomongno abono krak khebus kangonagai sak bai thangba sagai sing soba khai khangke sini lukurok asuk dukhomaya angkhamu abni bagai ang political leaders no kobognai joto leaders rongno kobognai sung citizenship bill ni against no asak joto no sai toklai tongkhangke public no lengpra royagai 20 ta seat MLA tongu ha public lengpra na nangya 20 ta seat MLA tongu nirok joto no o bill ni birude sung mane ya o bill ni birude sung resign ronai hnai resign ro khangke abo kaisa movement kotor mangkhamu angkai sung public sadharan common people public rok tong kosong borok rok lengpra gai soba khaimani slai MLA MP minister je o hani besaro 20 ta tongu te ADC go MDC tongbai gu joto resign na ba tini ni o hawo kaisa bangkungdring ngkhamu ingkai obono ang kobok nai
जों innocent people ong simi taleng pra rothuk sini political leaders ro जों joto je hati dofani bangai samkhai tongnai rok obo hai soi sobani jorago ongkhangkai जों sini position tei party minister MLA chair no जों yakarui sini dofani bagai kok sawani nango ओंखाय o dofa dakti no जों yogui mankhamo yoglai khamo phiaba angkha khaigo obo hai situation dakti ni phainai sini bisingo ang nukha koroksa sini dame barno bo koroksa minister tutui citizen sini bill ni against जों jepro Amit Shah bai जों arani go meeting kha apro bo bill ni against koksara kha kintu tini jorati kuno minister kuno MLA na assembly na kuno MP Lok Sabha ke koksar nai krei abani bagai BJP MP tongnai thung CPM ni MDC tongnai MLA thung ayakabe IPFT ni sini MLA minister tongnai thung যদি না লিডার্স রক যদি না MLA MP তংনাই মিনিস্টার তংনাই রক তেই রেবুটি সাহেব তাম হসনাই পূর্বতী প্রাসরনি যতনি ডিউটি তং নং ST কোটা ওসি MLA নং ST কোটা নিসি MLA হনজাক বলে ইন্ডিজিনাস পিপল ST ট্রাইবেল হনজাকা ইয়েস কাহাম কক খা দুনফা নং নাখা পোস্ট পজিশন নং আসখা একে তাবক নিনি দায়িত্ব ক্লাই ইন্ডিজিনাস পিপল নো ইন্ডিজিনাস রাইট নো চ্যালেঞ্জ খাইনি বাঙাই nini apus ni je belu abono nang challenge khai phunuknani engka aboni bagai ang kobok nai joto MLA minister no sing MLA minister pass khai hormani sini dofani bagai kok sanani tangi assembly kok sayang nai tangi parliament kok sayang nai tangi challenge khayang nai boini hani minister resign yang ke singro yang nai haite kokba boi joto rofro singro nai haite kokba tipra hatu boi equal ngiable tipra hawo 70 years away fatani borok bagra sai tong phaika boini hawo to saya engke nang boinyo nai sigai to boiro yang khang ro yang honani kokya abani bagai जों जतनो खाबाय खुबाय खलायै सिनि मेन लिडार्स तंनाय MP तंनाय MLA तंनाय मिनिस्टार तंनाय रग बहायनो अबनो जदिनो चैलेंज खायनानि सय ओंखार खांखांखै तेसा इंडिया गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट मार खामो abani बां खाखायगो तै सुबो दिआइनाय इन फ्यूचर dakti नो सिनि एज ए होल साइड कर्नर रो लिडार्स सिमी तामने ग्रासरूट लेवल जरातैनो जों खाबाय खुबाय खलायै जतो जों निजेनो सेक्रिफाइस टेक खायमानानि बागै पोस्ट पोजिशन नेम एन्ड फेन आबनो तोरजा गयागै जों दफानि सामंगो जतो यूनाइटेडली जेफ्रो जेनांगो आ सबागो जों बासाय सबा खायनानि बागैबो दिनै TPF निंगै कबक नारगो हामबाय जतनो